Let's go. Ovo je specijalno. Ima drugi ko u priči. Gurov, jeli? Ajde ti pročitaj. Mene malo bole oči od sinoć. Sinoć, šta je bilo sinoć? A koncert onaj pa... Hvala. Ti čuo? Ajde, pored opet si razmijao, nekako čovječe. Sila nam je pišat. Meni nije. Jebote, ko je ovaj? Ko je ovaj špijun? Čiji je to špijun? Nemam pojma ko veve, zadavili smo ga. Zadavili smo ga. Evo, slut, das die bestraft. Haben wir auch meinen. Bando jedna! I to malo pakvarena, malo, ne puno. Samo se ne jer ste sigurno vi kamera, a ne Jana. Gdje je Bojanova kamera trebali naći? Ona je tamo. A ne Jana. Ajme, to žalost živa. Pa vidiš li šta je to? Ubili su nam prijatelja. Bojana. Ne mogu vjerovat. Bojan. Upravo su ga. Ovi iz Drkume, Ajme, to je velika tuga. Ajme, Bojane! Bojane, vrati se! Bojane! Bojane! Ovi iz Drkume su ga odveli. Mamo, što ne mogu